Pa vidite, naravno kolagen je jedna velika molekula koja mora da se razbije na sitnije partikule da bi one mogle proći kroz kožu ili da bi imale neke nosače kako bi mogli ući u te površne slojeve kože. Da li je marketinški trik? Nije, iz razloga što se vidi poboljšanje kada žene koriste malo bolje i kvalitetnije kreme na bazi kolagena, stimulatora kolagena na koži, tako da se tu vidi neka razlika. Međutim, ukoliko vi imate neuredan život, ne unosite dovoljno namirnica biljnog porijekla u smislu C vitamina, u smislu povrća, voća, ne radite baš dobro za sebe i za svoju kožu. Znači, da biste imali dobru kožu lica i tijela, trebate kako da nešto nanosite na kožu, tako i da je unosite u svoj organizam kako bi potakli stvaranje tog vašeg kolagena. Pa najbolje je kombinacija. Znači, najbolje je kad imate kombinaciju kolagena koji pijete. Naravno, tu treba da birate adekvatne i kvalitetne preparate koji u sebi sadrže mnoge supstance koje su dobre za stimulaciju našeg kolagena. Pa trebate obratiti pažnju da li samo u tom proizvodu, osim kolagena, postoje i peptidi, postoje antioksidanti, postoji vitamin C, postoji neki drugi aminokiseline i vitamini koji nam sve zajedno u organizmu pomažu da mi stvaramo i regenerišemo naš kolagen. A s druge strane, ako dodatno koristimo kvalitetne kreme, serume i preparate, onda ćemo naravno imati još bolji odgovor na samoj koži, kosi, noktima, kostima, znači u svemu onome gdje u suštini je kolagen naš gradivni protein. Jer kolagen je protein. To su uglavnom antioksidansi, to su peptidi, to su vitamin C u svemu tome, kao i aminokiseline, kao i minerali, cink. Sve su to preparati koji potpomažu da se kolagen stvara. Međutim, sve to je ok ako mi imamo uredan način i stil života. Ako ste vi pušač, džaba vama taj kolagen i džaba vama sve to što vi radite. Ako pušite, džaba vam kolagen i što pijete i svi tretmani lica ako vi se izlažete pretjerano suncu ili UV lampama u solarijuma. Znači vi poništite sve to što ste do sad radili, tako da se vraćate ne na nulu, nego idete u minus. I džaba vam sve ako ne koristite zaštitni faktor tokom čitave godine. Znači, tako da je, koliko god mi možemo da pripomognemo savjetima dermatolozi, koje su dobre kreme, koje su dobre tretmani u našim ordinacijama koje radimo, ali ako vi ne doprinosite nešto sami sebi, onda gubimo se u svim tim stvarima i tretmanima. Znači, mi možemo, kao i u svemu, vidite, u čitavoj medicini, mi ćemo vam kao ljekar nešto pomoći, ali vi morate jedan dio toga da odradite za sebe. U suštini, kad vi shvatite benefite koje imate od sunca i štetnosti od sunca i ako na vrijeme shvatite treba da se štitite od UV zračenja, već ste napravili jedan veliki iskorak. Znači, to vam je zaštitni faktor, je nešto što treba da se potencira tokom čitave godine i to je ono osnovno, basic, nešto za očuvanje kože. Druga stvar koja ide od najranije mladosti, mislim od najranije mladosti, ja to obično kažem negdje poslije 25. godine bi trebao taj vitamin C da bude u našoj rutini kao antioksidant. Znači to su neki najblaži preparati. Onda ide niacinamid koji je isto stimulator kolagena i koji služi za regeneraciju kože, pa tek onda sad 32. do 35. idu ti retinoli što ste me malo prije pitali. Znači retinol je jedan moćan preparat koji služi za stimulaciju stvaranja kolagena i obnovu površinskog sloja kože. Osim retinola idu tu znači i voćne kiseline, to su alfa i beta hidrokiseline koje su u većini krema koje su poslije 45+. Znači to su sve kreme koje služe da vam pripreme i koži naprave stanje da bi sve ovo moglo da prođe malo dublje. Znači retinol će napraviti blagi peeling kože pa će ti kolagen stimulatori, peptidi i ostalo moći proći malo duže na ono mjesto gdje oni našoj koži trebaju da bi se stimulisali. Pa u suštini da ima neki zdrav i balansiran način života. Znači da dovoljno spava, da ima neku umjerenu fizičku aktivnost, da pazi šta jede i šta unosi u svoj organizam. A onda ovo sve drugo što mi kao dermatolozi pričamo u smislu estetike, u smislu prirodnog i njegovanog izgleda lica bi imalo smisla.
Znači, postoje raznorazni tretmani koji danas i muškarci i žene podjednako rade. Mislim, nekako je to postao neki svakodnevni stav higijene u suštini da vi vodite računa o sebi. Znači, nema to više veze sa polom, da li je muško ili žensko, svako vodi računa, će nešto uraditi za sebe. Ali ja opet kažem, ako nemate uredan način života, ako se ne trudite da se hranite zdravo, pušite, izlažete se suncu ili ne koristite bar neki vid zaštite. Ne mora to biti SPF, ali se nemojte izlagati, nemojte se za svoje novce pržiti na moru, nemojte goriti na suncu, vi ste već uradili nešto za sebe, znate.